ulang namin perjangan. Mulut tumpe, ulang namin na makakahon na raja namin nung sisarahada meta. Kami ang magkukiha mo kamu raja namin. Jadi mula naman. Hindi pa to. Ito. Takon na yun. Yan lang. Mas lubat Iya. Iya. Jadi sunguni madiho itu hasil Isra. Sadarion itu ku borhak mahod mohon jabuni naneng simadua. Bodoh omar panukun tok kana jumua. Tok kana bor nilayonan no. Asa teridaho itu hasil buruni raja nonggo ijalo boleh si bapa ko ma. Jadi itu ASEAN tong soni nang dilek. Lai gomo sa tong mangido tuho. Bolo nang sepakat tamu neneng mamuka rumah tangga na posturuhan namin rumah tangga hagaw maulah kamu. Unang beda kami Tuhan masuk haduan. Alay jumulo mamatemek kami tusuhan asa di patulis Tuhan na sinakapan rohatta utang kalopat bulan kapatot dan lemogi be dinabohat tamu sedarion di botarion di patulus Tuhan nakalak kamu na di badaw kabatabat bila kay pason oras samu nabohat oras nakan na dinalikomo dito nga di bagason di soni meto na boy rataw kami buda namin ingok meto unang pela kami ka papandak soni ma jadi bolo tumpe nasonon na boy terpasatan iketiyo sa Diyuma dalammu kantongan di bagaso sa tulugan neneng simadua Diyuma sudah aka rohanan pikiran terlalu yang boruku matulis Tuhan aka rencana gue mandala do tinggal di bagas dari pasok kok jadi kalau tu sono pindah boy terpesatan iho di Isra di leku iho nama sombong dan dua asasi titik masih gopma bolang-bolang pengarah kalau tu sono pindah boy terpesatan di ketio saya totong mah di pasuk-pasuk jalan ibu di mari hapus sebelum mata pasuk-pasuk. Mulate mah. Baik dulu hari ini. Dulu hari bani jadi. Pakai dua tangan. Iya. Baru Benar ini. Jadi nongi masuk di sekitar deh. Penasaran mas gua bapak. Ayo. Dah dulu. Pegang tangannya. Dadah. 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 Dadah.